Ka Kashari Special Judge Pokso East Giant Hills District Hlerian kalarai penram ya urunar ubakerteng Ruling Bamon da kabaset phatok dai snem prabanai bat arpnyusngi namar kajingdon keti hakabalik beijot ya kawai ke khynnah. Ka Kashari kalarai penram ya uni urunar hapuk ki kendon jong Pokso Act da kabadan kunaru lai pawajar tingka. Superintendent of Police ke East Giant Hills upentip baya ka kes la register hapok Hleret Police Station katkum ka kes number 16409-2018 hapok ke kendon an Pokso Act ha kabalapan kamti ya kajing okit ha ke Woman Police Inspector o tingkan. Ya kajing okit la pelong ha ke rukam ke babnia bala charge sheet katkum ka kes number 122-2019 dated 31/10/2019. Kumta hadian bala pendap ya kajing bishar ka Kashari Special Judge Pokso kelapan bena ya ketika rai penram persya ya utai urunar.